Abantu aba bayirundanira hakabafu ahirwaro rya Mbara Regional Referral Hospital okwereberana gabo bwayima ya polisi kwiha omutumbi gwa Judith Charsima omumugera gwa Rwizi. Samson Kasasira omugambirizi wa polisi ahabwe cyanga cya Rwizi najya polisi erizoba omukasheshe shahi 3 nibwo yabona omutumbi gwa Judith ku rugo myejego y'omugera gwa Rwizi omurugazi Mbara South. If it was a murder, actual murder, it was a suicide, so just kwenda kwa identifying, but also no kubasa kwiha samples birogo kubasa kureba twantu basa connecting abantu bamwe abakutekateka kuba babiri bamwe. Ogu numuka Justus Nkwasibwe abakatete Central omuri Nyamutanga Mbara City South kandi akabura ebiro kwa mwende kubibira birnena kurgo makagabo kandi kurgobo akabuza misho polisi twirene muronda bwayima yo kutunga amakuru go kufa kwa mutahi wabo abashaho n'abazarisa abababijwire binaga batahera office za polisi barukushaba uburinganiza omukuchondoza aha kufa kwa mutahi wabo. Fonkabode ko kwehindukire yasweringa, skin is peeled off. We need justice. No issue yarugaho, so we are unable to identify her. Shabang police etiyambe etihiba tugende nawe tikamo cyari atugambira ati ninga tu ito nkabatahiweye abatwirene bakora nabo twamwa identifying konka tushaba muhereza protection iba wa Judith na wazeho identifying ngogu no mucyara weye mutereze ekimwisire tumwenda nwe tukwenda ekimwisire nje twenda kufindinga out awutwine on police custody harimo neiba but of course because of privacy ya family twenda kukigabaho munonga bakatubanze kutunga ubujurizi kwasa kurumereza na nababanda butwine n'ubutaragiye tukabasa kubaha amazina gango n'abukimwe kikubakwata bona nibangahi abari mu cumi n'abantu bana omugandi abaturo mu cyaro cya Kisojo Kigando omutawuni kanso ya Mubuku omu district ya Kasese bagwerwa kagwe bwayima ya Sylvia Nyakishiki okushanga feriro mu freje gw'amizi agarukurwamo amashanyarazi aga company ya Kasese Cobalt Company Limited. Okurujira hal Sunday Julius orisho w'omugenzi omuhara atwira tabuchiro mutwe kanda yumukire omukiro shahanka munana ati nko kutandika urugendo abebembezi nubajangwa guno mutura we 13 ari kugwa mu frejog. Last week ekata kawire weekemu ekeragwire honde museija mbamweta colonel huwa akagwa twamuha a head pond kulia no ba controllingera maize a head pond. We are so angry and so annoyed, and we shall not keep quiet like this. Otherwise, we shall also find our own solution. Ogu mwana wange wa kabiri mu family yange ondi na wakafa nawe yali mwana yagwamu myaka nka myaka 5 nono nawe yayongerwamu kesi sero tine keri kukora titino rutindo turabo titino kuno kiganda titino rutindo turyaho kandi bakaruturagana tushobirwe n'ikindi titino rutindo turabo titino kuno kiganda titino rutindo turyaho kandi bakaruturagana tushobirwe. Nka TV West twagezaho kwishyirira bebembezi ba Kasese Cobalt Company Limited onkati cyabaska gasha kwa Fred Turyakira na Gilbert Muhangs.